kraj. To je kraj, više nema vremena. Možda za jedan, ali za 2 gola ne. Lekić, Zić, nažalost promašila je onu važnu loptu na golo razlike i to je kraj, 5 sekundi, 3, pobjeda reprezentacije Brazila 22-20, veliko slavlje Brazila za titulu svetskog prvaka. Igraće se brazilska samba u Beogradskoj areni, ali čujete aplauz navijača za naše rukometašice, za sve ono što su pokazale na ovom svetskom prvenstvu. Brazil je to i drugi put pobedio i dokazao da je zaista najbolja reprezentacija na ovom šampionatu. Druga pobjeda u jednoj zaista iscrpljujućoj utakmici, 22-20. Pokušale su naši, imali su 20-23 minuta pre kraja, ali onda onaj pogodak Nunez sa igračem manje za Brazil bio je ključni trenutak utakmice. Posle toga je bilo jako teško vratiti se. Nije bilo šanse, nažalost, ali mi moramo da kažemo da sve ono što su ove devojke pokazale u zadnjih 15 dana vraća veru u srpski rukomet, u srpski ženski rukomet, da je ova reprezentacija pokazala šta se može, da se vratila iz jednog isto sličnog problema nakon utakmice sa Brazilom u grupi. Videlo se i na ovom prvenstvu da je ta grupa bila najjača, sva 3 nosioca medalja su poređeni baš onako kako su bili poređeni u grupi. Sigurno je da svi mi koji smo ovdje i čitava Srbija ima jedan gorak ukus u ustima, no nema razloga zaista za njima. Kad prođe jedan dan, kad prođe 2 dana, kad prespavamo ovo, shvatit ćemo da je ovo bio jedan veliki san koji je Srbija odsanjala i 20.000 ljudi kao svedoci ovog finala su najbolja potvrda toga. Ova generacija igračica je još dovoljno mlada, pred njima je jedno veliko takmičenje na koje mogu da vrate Brazilu milo za drago, to su olimpijske igre u Riju i mi moramo jednom da postanemo i kao nacija i kao savez i kao projekat rukomet, kao ženska rukometna reprezentacija, kao projekat svesni toga da je ovo samo jedan trenutak i da tek pravi rukomet tek počinje za njih. Na prošlom prvenstvu u Beogradu igrali su polufinale, nisu stigli do medalja, sad su stigli do finala. Zašto ne bi verovali da ove devojke mogu još? Da, to je generacija koja zaista ima veliku perspektivu, da je neko pre svetskog šampionata ponudio srebro, ponudio finale, verovatno bi svi odmah prihvatili. Ostalom, dugoročni cilj je bio osvajanje medalje na svetskom šampionatu. Podsjećam, medalju smo poslednji put osvojili 2001. godine, evo sada 2013. srebro zaista, dakle, na onom najvrednijem i najvišem postolju. A evo i naših reprezentativki, ovo je zaista prava slika, ovo vraća optimizam, ovo vraća osmeh na lice posle izgubljenog finala. Ako su one ovako radosne, moramo biti i mi. Aplauz 20.000 ljudi u areni za naše rukometašice, za selektora Boškovića, za Katarinu Krpež, Jelenu Popović, Andreju Lekić, Jelenu Živković, Sanju Damjanović, Jelenu Erić, Jovanu Ristović, Sanju Rajović, Svetlanu Ognjenović, koja se večeras najverovatnije oprostila od aktivnog igranja, Biljanu Filipović, Katarinu Tomašević, Jelenu Mišević, Ivanu Milošević, Kristinu Liščević, Draganu Cvijić, Marinu Dmitrović i naravno ne smemo zaboraviti